ngasi ayu phongkiba tongan manipuri si phongsingi amasum thokiba thawdo wathoksingi maruoibe i pauksing khongasaraga manipur top channel gi maikedi gi miyamda thamjagi ahanbada parliamentary secretary taragani thugi case ki judgment reserve tokre dd thaisina thakiba writ petition dismission tokre Mathoi Subo Manipur Legislative Assembly gi MLA Taragani Thoi Parliamentary Secretary Hap Kibagamari Lainana High Court of Manipur na takiba judgment amabu singnaduna Manipur lengamasum MLA L Susindrona Okram Surjakumar gi mathakta thakiba special petition civil gi arobi hearing asi pangthokibaga loinana judgment reserve tokre MLA DD Thaisina Election Commission of India gi mathakta thakiba writ petition civil case aduna dismiss tokre ngasi Supreme Court of India gi court room number 5 ta Justice L Nagasarao Justice BR Gavai amasum Justice BB Nagar Thana gi judge ahumna saba bench ta hearing satharaba matungda Congress ki MLA DD Thaisina Manipur gi Governor bu Election Commission of India na pirakpa wapam adu phongdo hananaba thakiba writ petition adugi Governor na Election Commission gi opinion adu phongdo khrabana khananingai oidre haiduna case adu dismiss tokhi makhatana court aduda DD Thaisina thakiba writ petition aduga punna khanakiba Manipur lengakna MLA or Sujir Kumar amasum atai gi mathakta thakiba special leave petition case civil amasum MLA Laisang Them Susindrona MLA or Sujir Kumar amasum atai gi mathakta thakiba special leave petition civil gi case gi arobi hearing asi ngasi pangthokkibaga loinana judgment reserve tawraga thamkhibani hari Panmayavadi High Court of Manipur na the Manipur Parliamentary Secretary appointment salary amasum allowance miscellaneous provision repealing act 2018 asibu singnaduna Congress ki MLA o Sujakumar na High Court of Manipur tharakhiba writ petition civil gi matungina High Court na kumja English ngani ga kungi September 13 ta pihiba judgment hariba act singasi sanaba yaroida ba amasum constitution gi wangbada laiba ekni haina phungdokhibani High Court of Manipur gi judgment adubu singnaraduna Manipur lenga amasum MLA Laisangthem Susindro na Supreme Court of India ra tongan special leave petition sing tharakhibaga loinana makhata ba hearing sathaduna lakhibani matam sangna hearing satharaglaba matungda Supreme Court of India na ngasi arobi hearing satharaba matungda judgment reserve tawduna thamkhibani hari panmayai parliamentary secretary oina habluraba MLA taragani thoedu Office of Profit pai haibigidama disqualify to from thokte haina governor na ma ki oiba phireb adu laukthokhiba laikhrabani haina su pausna makhatana phongdorakli makhasa tharakpoina to pawmana thongal da bom thamlamle lakaduriba Manipur Legislative Assembly mikhalda Kairao Assembly constituency da mereb oina songthurakliba Nasiruddin Khan Elis Boboi sai nifu apokpa laikhidraba Alauddin Khan gi kemgi Muslim mawang lekai da leba yumgi gate sakangdaba singni hand grenade ama thamjilamle pausina bom adung ase pung mariram taba matamda imung manungi miyoi singna thengnarakibani bom lerambagi paudu irilbung police station da pibdigi police station gi team ama bom disposal squad ka punna laktuna bom adu ayuk pung 3 lom taba matamda lakthoklaga ayuk pung 9 lom taba matamda kairau matingda aswangam yauduna pokhain kredi bom adu boboi nang lakliba general election English ngani ka kungani thoisi bot lepe yaroi ngasi gesina ahan warning ni mathangdi lemna tharoi handakna aroi bani haina iba CM da nallaga thamlaman hari thawdo duga mari leinana maike yedongge miyamna yaningdaba phungdoktuna boboi gi yumgi gate wakat mifam satakre hain spali atopa pawmanamo Europe tagi Assam da thunglakhiba manga positive oire Europe amadi Saudi Arabia dagi Assam da thunglakhiba miyoi manga hawkiba pungkun ga mari sigi manungda COVID-19 positive oiba thengnare haina agency dagi phangba pawman hari Assam State Health Department gi senior official amana agency asida hai nauna positive oiba thengnariba miyoi manga sigi manungda miyoi mari di tha sigi tarukta Silchar airport ta thunglakibani loinana atopa miyoi aduna tha sigi taret ki numidangda Guwahati airport thunglakibani makhoi sample sing adu genome sequencing ki dama Kolkata ge laboratory ta thakre makhoi manga ma covid positive oiraba su layong amata uthoktaba
थेंगनै अदुमैनमक लैंगाकी अखनब क्वारंटाइन सेंटर सिंग थमली सिलचर थोंलखिबा मियोय अदु फिनलैंड मसा अमदी बाराक वैली दा लेबा करीमगंजा डिस्ट्रिक्ट की मियोय हुमने मखोय मरिमक सऊदी अरेबिया दगी लाखपा ngaktani makhoigi RT-PCR gi report lakpa matamda makhoi mayum da leramki hauji makhoi hum Silchar Medical College Hospital la lari loinana atopa miyoy aduna Karimganja Government Civil Hospital la lari makhoi ga naknaramba singi khungul liduna contract tracing tokre adubu laibak phabadigi makhoi ga naknaramba miyoy amata positive oiba thengnadre Guwahati airport ta thunglakhiba miyoy adu UK digi November thada lakpani UK digi Amisar da थुंगलरबा मतुंगदा पटना फाव लाखलगा पटना दगी अमु फ्लाइट गुवाहाटी फाव लाखिबनी मासागी सई कुंथ्रागा मरीरोम सुरबी नुपीएसी हौजे हौजे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लैरी हेनिसु पाउसना पल्ली मखासा तरक पोइना तो पावमना मणिपुर लेंगा सिना नुपा थोकलाबदी स्टेट असिदगी अफसपा लाखथो खाइदेमनी मणिपुरगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाखथोखिबा हाइबिस कैबिनेट ना ngamba thaba amani Manipur lenga na nupa thoklabdi ek asi Manipur dagi lakthokinaba honagdabani haina Manipur Human Rights Commission gi acting chairperson Khaidem Manina commission asida pangthokiba pawmising unabagi thoram amada phongdokre mangna hai thasi manga da Nagaland gi Mon district da Indian Army na misam taraga taruk hatkibagi thawdo do commission asina akan mamongna kandem tawi thawdo do apasphagi marumda lanmina sathaba khwaidigi tamthiba thawong amani Democracy satpa khwaidigi sawba leiba ama oidiba India da ek asi saili sangsina maru oina awang pokki lamdam singna satna duna lakliba asi khwaidigi lebak thibani kumjai inglising maga samapan yangkhai gi nipan digi satna ba hauduna ngasi phawba satna riba Armed Forces Special Power ek asi lakthokpagi matam oire asu kuiraba matam ga sunadraba Dragonil law si maru oina Manipur da sijinaduna leidiba si Manipur miyambu namthaduna thambani India ki tuan bi state singda lalhawbagi irang kya lairabasu irang singadu lakshinana bu honabada afaspa sijinaba leti adubu state asidadi hauju phawo sijinaduna miyoibigi hak khungoinabigi wathok sing loiba naidri Nagaland ki thawdu aduga mari leinana Nagaland ki minister amadi Meghalaya ki minister na awang poktagi ekasi laukthoknana ba akan bu wafam sing phongdokre Manipur gi su mapung fana laukthoknana ba minister na lokhat pham thokpa khongthang sing lokhat kadabani Cabinet mi pham duna Manipur dagi disturb area status lauthokadabani lainga khaibasi miyamgi aning apamba sing adu mapung fana piba aduni lambi thong semba mahi machine ana layeng sing amadi tuan basako thorang gi thabak sing matam sana madi matam ga sunana pakhet kadabani seng hawayen ba aduna aphaba lainga ni haibi yaroi madudi lainga amagi tofom thokpa thabak ngaktani Nakalamaromda kumjai English maga samapan nifu ga mangada malem gi lebak nifu romna miyoibagi punsibu ngak senduna thamnanaba point kuntra yawba Universal Declaration of Human Rights sem kiba numit puning singduna sai khudingi pangthok tuna lakpagom hayeng December 10 da Imphal Hotel gi Sangai Hall da International Human Rights Day gi thoram pangthokani thoram aduga mari leinana miyoibagi hingbagi hak kanbaga mari leinana panel session amaga su pangthokani loinana miyoibagi hingbagi hak kanbagi numit asi lakpad maruoina lamdam asida human right pu ngak senduna madi yokhat pangamba oirasanu haina khaidemani na makhatana su phongdokhi amaromdana bimol maitei fakhibagi matangda DGP dagi inquiry report kaukhre Thasigi taret ke ayuk pung taruk rom taba matamna Imphal West Police Commando na Lilong Arapti maning laikai digi sai humfuga mga rom suraba miyoema arrest memo piramdana fogat ki haba wakar magamari lainana ngasi Manipur Human Rights Commission na thasigi kunfawagi manungda inquiry report pirakna ba DGP da khangankhre complain adu police na fogat khraba yumkhaibam bimol maitei sai humfuga mga gi Masanpi Yungkhaibam Tamphana Manipur gi Director General of Police Imphal West District ki Superintendent of Police amasum Lilong Police Station ki officer in charge ki mathakta commission asida tharakhibani Commission Protection of Human Rights Act 1993 gi section 12 ki makhada MSRC complaint case ama lokhat pagaloina mipha mi adugi matangda DGP na mari leinaba SP da thasigi kunphaw gi manungde inquiry report pikhat hanana ba khanganki Loina case asigi makhata bi hearing December kunda pangthokna na basu lepki nakalamarom da yungkhaibam bimol maiti hairiba miyasi
ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯃꯤꯃꯣ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ ꯐꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯡ 23ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯌꯨꯝꯈꯥꯏꯕꯝ ꯇꯝꯐꯥꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯁꯇ ꯍꯤꯡꯍꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯕꯔꯨꯟ ꯁꯤꯡꯍ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭रे꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯕꯤꯄꯤꯟ ꯔꯥꯋꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ 12 ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯍꯤꯡꯍꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯕꯔꯨꯟ ꯁꯤꯡꯍ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯨꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯅ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭रे꯫ ꯋꯦꯂꯤꯡꯇꯟꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯕꯔꯨꯟ ꯁꯤꯡꯍꯕꯨ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯅ ꯁꯨꯂꯨꯔ ꯏꯌꯔ ꯕꯦꯁꯇ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯌꯔ ꯕꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯅ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭रे꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭रे꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯀꯦ.ꯄꯤ. ꯁꯤꯡꯍ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭रे, ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯋꯦꯂꯤꯡꯇꯟꯗ ꯊꯨꯡꯂꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯄꯤ.ꯇꯤ.ꯑꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯨꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀ꯭ꯔꯥꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯥꯗ ꯃꯩꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯆꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟ ꯕꯔꯨꯟ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯦꯚꯤꯗ ꯂꯦꯐꯇꯤꯅꯦꯟꯠ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯄꯥ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯀꯦ.ꯄꯤ. ꯁꯤꯡꯍ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯃꯥ ꯎꯃꯥ ꯁꯤꯡꯍ ꯅꯦꯚꯤꯗ ꯂꯦꯐꯇꯤꯅꯦꯟꯠ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯇꯣꯟꯕ ꯇꯅꯨ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯂꯦꯐꯇꯤꯅꯦꯟꯠ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯏꯁꯥꯟ ꯑꯥꯔ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔꯅ ꯄꯤ.ꯇꯤ.ꯑꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯏꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤꯗ ꯁꯣꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯒꯁꯇ ꯁꯧꯔ꯭ꯌ ꯆꯀ꯭ꯔ ꯐꯪꯈ꯭रे ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯃꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯈꯔꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯐꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇ ꯋꯥꯀꯠꯈ꯭रे꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 7ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6 ꯂꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯑꯔꯥꯞꯇꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯈꯥꯏꯕꯝ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯍꯤ 65ꯕꯨ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯁ.ꯄꯤ. ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯅꯒꯦ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇꯁꯨ ꯑꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭रे ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯅ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 9 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯁꯤꯃꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯗꯦꯜꯇꯥꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯆꯥꯡ ꯁꯔꯨꯛ 9 ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯤꯌꯣꯇꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯣꯁꯤ ꯅꯤꯁꯤꯔꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯒꯤ 23ꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯒꯥꯎꯇꯦꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯖꯤꯅꯣꯝ ꯗꯇꯥꯁꯤꯡ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯤꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯍꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯦꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯦꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈ꯭रे ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯍꯥꯖꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯥꯟꯕ
पोषकसिंग लेंग ओटप तौरिबदु एलियंस स्पेस क्राफ्टनी हाइबसु चप चाब खुदम लेतबनिना अरानबो ओइगनी हाइना रिपोर्ट सिंगना फुंदोकनरक्ली साइंटिस्ट सिंगना थवोंग सिंग अदुगी मतंगना यामना कन्ना थिजिनबगी थाबकसिंग चथारी इसिंगी सरुक्ता पेंटागोन उखिबा बेसेल अदु अतोपा बेसेल सिंगा मानदबा म ओइरी बेसेल अदु अतोपा लेबाक ओइरम याय हाइना अतोपा साइंटिस्ट खरना फुंदोकनरक्ली हौखिबा सही कुल्लो मसिदा अंगकपा थाउदोक चामगा कुन हे यूएस अमदी मसिगी अकोइबदा थोखरे थाउदोक सिंग अदु एलियंस टेक्नोलॉजी की ओइरम याय हाइना माइकै क्यादगी फुंदोकनरक्लबसु मदुगी चप चाबा खुदम फंगबा ngamdri अमरमदा थाउदोक सिंग अदु मतौ करमना थोलक्लिबनो हाइबदु खंगबा ngamdri चाइना नत्रगना रशिया न मखोइगी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी सिजनबदगी असिगुंबा मखलगी थाउदोक सिंग असि थोलकपो ओइरम याय हाइना सीनियर साइंटिस्ट अमना फुंदोकि हिरम असिगी मतंगना लाक्लिबा जून 15 फावगी मनुंगदा क्लासिफाई ओइबा रिपोर्ट अमा फोंगनबा सेम साबा लोइरे अमसुम हौखिबा सहीदगी हाना थेंगनखिबा एयरक्राफ्ट मखल अमना यूएस नेवी शिप अमदा अकाय अतोय थोननबा होनबा मानबगी सक्तम थेंगनखि नोंथक अमदी इसिंगी सरुक्ता असिगुमा मखलगी थवोंगसिंग तोयना थेंगनरबसु कांगफालगी सरुकसिंगदि थेंगनद्रि मयामना UFO हाइरगसु खंगनरिबा पोषकसिंग अदु ओइरमगद्रा हाइना पाउमिसिंगना हंखिबा अमदा साइंटिस्टसिंगना मदुगी सबसाबा पखोम पीबिगी मुहत्ता हिरमसिगी मतंगना कन्ना थिजिल्ली हाइना फोंदोरकपा लेखरे यूनाइटेड स्टेट्स मिलिटरी की मैकेदिगी इसिंग अमदी नोंथकी सरुक्ता थेंगनरिबा मानदबा थवोंगसिंग अमदी पोषकसिंग अदुगा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हाइना डिस्क्राइब तौबगी मुहत्ता अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना हाइना डिस्क्राइब तौखरे हाइरेनसु पाउसन मखाताना फोंदोरकली मखा चतरकपोइना तोपा पाउ मना एफआईआर फाइल तौखरे लुहोंग कुइद्रीब नुपी अमना माकी मापुरोइबगी मयोक्ता एफआईआर अमा फाइल तौखरे हाइना सवोलसु नुमित्ता कातु गोंदाना हाली पुलिसना फोंदोरकली माकी कंप्लेन अदुदा मापुरोइबना माकु फिजिकल टॉर्चर तौवी हाइना पनखी मसागी सै कुनगा मथोय सुरब नुपी अदुना मापुरोइबा देबाराजू की मयुक्ता लीगल एक्शन लौखटपिना हाइजखी पुलिस की मतुंगिना कंप्लेनेंट अदु एक्विस अदुगा थाहुम की ममांगदा लुहोंखी माकी मापुरोइबना माकपु लुहोंबगी अहिंगदगी हौरगा फिजिकल टॉर्चर तौदुना लाखी हाइना नुपी अदुना कंप्लेन अदुदा पनखी नुपा अदुगी थवोंग अदु नुपीदुगी अहलमन सिंगना मसुम मने मकु सिंगना सु खंगलखी मखोइना अथिंगबा पीरबसु नुपा अदुना मतम खरा लेरगा कंप्लेनेंट पु अमुक टॉर्चर तौबा हौखी नुपा अदुगी तमथीब मतौदुदा खांग वारब नुपी अदुना ममै थंगना पुलिस की मतेंग नीखिबनी हाइन सुपली अतोपा पावमना कोर्ट कॉम्प्लेक्स द लैपटॉप बैग पोखाइरकपदगी स्टाफ सोकले सवोलसु नुमिकी अयुक्ता आउटर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट थोकिबा पोखाइबगी थौदोमदा कोर्ट स्टाफर अमा सोकले हाइना सीनियर पुलिस ऑफिसर अमना फोंदोरकली ऑफिसर सिगी मतुंगिना पोखाइबगी थौदोदु कोर्ट रूम नंबर 102 मनाक थोकिबनी अमसुम थौदोदुदा नायर कोर्ट ऑफिशियल अमा सोकी पोखाइकिबा मफमदुदा लोकल पुलिस बॉम्ब डिटेक्शन अमसुम डिस्पोजल स्क्वाड अमसुम स्पेशल सेल टीम सिंग संसिंखी दिल्ली पुलिस की स्पोक पर्सन सिनमोय बिस्वाल नहाय पोखाइबदु अयुक पुंग 10 मखाइरोम ताबदा लैपटॉप बैग अमदा थोकिबनी मफमदु कॉर्डन तौखी अमसुम फोरेंसिक अमसुम NSG टीम सिंगना मफमदु यंगसिली थाउदोक्तुगी मतुंगदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एरिया अमसुम अकोइबदा पुलिस मरंग काइना लेबुखी पोखाइबगी थाउदोदुगी मतुंग डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस रोहिणी प्रणब तयार यामना थुना मफमदुरा संगसनखी अमसुम मफमदुगी फिबम यंगसनखी पोखाइरिबदुगी मरम सपसाना खमंगमद्रिबो ओइरबसु लैपटॉप बैटरी ओइरम याय हाइनबसु यावखी पोखाइबदुना मरम ओइदुना कोर्ट मनुंगदा लैरिबा लिटिगन सिंह मपाना थोअनखी नॉर्थ दिल्ली लॉयर्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी गिनित जिंदल न हाइखिबदा हंदक थोकिबा लेबक थीबा थाउदोक कयाना मरम ओइदुना कोर्ट सिंगदा किहनबगी मवोंग अमा लई हाइनस पाउसना मखाताना फोंदोरकली मखा चथरक पोइना तो पाव अमना जर्नलिस्ट सिंगी मयोक्ता लौखटपा केस सिंग हंदोकपगी वरेपसु एसीना थगतखरे ऑफ इंडिया की एडिटर नुपुर शर्मा मसुम अतोप जर्नलिस्ट अमगी मयोक्ता रजिस्टर तौखिबा एफआईआर विथड्रॉ तौनबा वेस्ट बेंगल गवर्नमेंटना लौखिबा वरेप सगोलसु नुमित सुप्रीम कोर्टना थगतखरे अमसुम अतै स्टेट सिंगनसु मानबा फिरेप लौरकनी हाइबिगी थाजबा फोंदोखरे जस्टिस AK कोलना लुसिंगबा बेंच अमन हाइखी
केसिंग विड्रॉ तौबगी वरेबसिना अनौबा मयोन अमा लखलगनी अमसुम अतै स्टेट सिंगनसु गवर्नमेंट का ओन तैनबा मियेंग लैब मियोइसिंग मयुक्ता क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चथररुई हाइना कोटना थाजै मियामना अमगा ngaknadabagi sang hengalakle hainasu ko'na nungnangba phungdoki amasum political class yauna miyamna khandabagi matam oire haikenasu pawsna makhatana phungdorakli pawshulu poina tentang ni state si wangmara thokpa topa paw khraga mamna thamjage kai ki helicopter gi black box phangkhre thawdo adu try service inquiry sa tharagani ngarang Tamil Nadu gi Konur chief of defense staff Bipin Rawat maki loinabi Madhulika Rawat amadi atopa army personnel taraga tongkiba kai khrabi Indian Air Force ki helicopter MI-17 BH-5 ki black box recover tokre thawdo du gi matang na Air Marshal Manbendra Air Officer Commanding in Charge Training Kamana lusing dun inquiry sa tharagani hana ngasi Lok Sabha da Union Defense Minister Rasnana phongdokre han spouse na pali Union Defense Minister sina ngasi Lok Sabha da pikiba maki warol da Chief of Defense Staff Bipin Rawat na laikidabada thamoi sokna nuaitaba phungdokli General Bipin Rawat ngarang Tamil Nadu dagi Wellington da leiba Defense Service Staff College da students officers singa interact taunaba schedule visit oina sitkibani Indian Air Force ki helicopter MI-17 BH-5 adu Sulur Air Base dagi ngarang ayuk pung 11:49 dagi paikibani helicopter adu nimijungba matung pung 12:35 taba Wellington da thungadabani helicopter adu Air Base dagi paikhatkraba matung pung 12:9 Sulur Air Base dagi contact phangkhidre local gi miyoi singna Kolur gi manak nakna leiba umangi area da mai sakpa ubadagi helicopter kaibu oiramgani haina singnarambagi local administration gi rescue team thaki loinana akai atoi nangliba mafam adudagi asokpa singadu rescue tawnabu hanaki defense minister na makhata na khai kibada asokpa singadu Wellington gi military helicopter da pukhatuna laikanaki adubu helicopter adura tongkiba General Bipin Rawat amasuma ki luina bi yauna miyoi taraga marigi manungda taraga humdoi laikidre thawdu adura sokiba group captain Barun Singha hauji Wellington gi military hospital life support ka loinana ma ki punsi kanana bi yamna kanna sathari General Bipin Rawat mapung faba military gi ikai khumna baga loinana aroiba mathong mangam pangthokani haina su phungdokhi loishilakpoina yamna nuaitaba amasum atopa maruiba pawmana Myanmar da lanmina laman khumbu oina civilians taragamathoi hingna mai tharaga hatkre Myanmar da government ki lanmi singna leiba sigi awanong sup thangmada leiba apikpa village amada red chataduna civilians taragamathoi makoi gi makut punchilaba matung hingna mai thaduna hatkre haina official source amana phongdorakli military convoy de attack tawkhibaga thawong asi satakibani handaki tha kharagi matam asida Saigang region amadi awanung sup thangba region singda khuthoknabagi thawdok singdi kan khalakli leba popon numita satakiba attack aduda victim oikraba taraga mathoigi maina sakpadagi katheklaba asi boksang singadu video amada othorakre victim oikraba miyoi singadugi manungda naha oiba miyoi sing yauri Saigang region gi manungsana leiba Dontao village da leiba hat amada thawong singadu satakibani Myanmar army na civilian singbu mai thaduna hatkibagi saktamadu othorakpadagi miyamna soningba pokpagi thawong ama hengalakli salibasa yesigi February thagi angan sarukta khu tawduna santi paishinkraba matung tarakpasida Aung San Suu Kyi yauna lusingba kya amabu phajinduna thamlibini ngasi Human Rights Watch ki maikedi international community da miyar adubu pangthoknana ba order tokiba commander adu targeted sanction list ta hapsin nabagi wafam taksin ki baga loinena military gi funding source ka thanana ba thawrang sing pakhanana ba su khanaki so hairi adu me hauji ko inadi pawk si matang se lusinjarage amasum pathok sagi bra su ki blan ki bi yaur si mam ngakpi gini anaw ba i pawk si mam update pi jarake ngai minasi